Gianunsyo sa Southern Philippines Medical Center nga hapit na magamit ang modular hospital nga gitukod sulod sa ospital agig pagpangandam sa mga mataptan sa managlahing variant sa COVID-19 sa Davao City. Ani ang report ni Argil Relator. We had a series of meetings even with the DOH and even with Mayor Sara, and I assure them that we will not be like India, we will not be like Cebu. Gipanganti ni SPMC Chief Dr. Ricardo Audan nga dili mahitabo sa Southern Philippines Medical Center ang nasinati na nga kakulangon sa COVID-19 beds sa Cebu o Cagayan de Oro City. Matud pa, as of August 8, unong ka COVID-19 ICU beds ug 61 ward beds sa SPMC ang bakante. Gikan sa sobra 300, ana-ana sa 519 beds ang gialokar alang sa COVID-19 patients. O gilaumang mas musaka pang ihap ni ini tungod sa ginapatukod sa DPWH 11 nga modular hospital alang sa COVID-19 patients, ilabi na ang mga magpositibo sa managlahing COVID-19 variants. Ang duha ka units na off-site modular hospital sa Southern Philippines Medical Center adunay total na 44 rooms, each with a 9 square meter floor area. The facility, among others, has a nurse station, public address system, individual toilet and bath, air conditioning, ventilation system na adunay HEPA filters, standby generator, and a medical gas system. Ang project adunay total allocation na 62 million pesos na gisugdan atong Hulyo o ginaplano na mahuman karong Septyembre aron ma-turn over sa pagdumala sa ospital. Gawa sa modular hospital, gilaumang magamit na sab ang dugang ICU beds alang sa mga pasyenteng magpositibo sa dugang variant sa COVID-19. Ang maganda lang kasi we have a 23-bed state-of-the-art that will open this week, ang aming ICU. So it's additional ICU, 23 beds, no? Additional ICU sa. Wala tayong problema sa staffing kasi that was the staff na inalis mo na namin because of the renovation. And the renovation already finished last Friday and the turnover will be this week. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.